Talo fale malo tele lo tato atunu ile nei vai ngole aso. Se mai fa fonga se fa poponga fo nei o tato tamua. O lo fa nga solo pe so engal mata nga luenga o leo. Ile mata upu se fa fe nga ngolo o tu ia lo fa malo sio steni titis fulu lima tau sanga. Ai emo ane o malanga ise atu masamo. Ise report ya samo lo news se fa pe o le nei mata upu asilia male masina talo na tu lai mai. Ma ina o tala le fia ngai ngale nei fe au ma le no una tupu ai le fa le ton na fa sanga nei la fio anga fa sala le ai ngole teni titi na fia e ta il felo inga tu stala ma le fio ngal komsina on tanga luenga leo au pa au longo tino Filippo le vai asole ni na ia sau no e le fa tino ina ni molianga ma ua malanga se atu ma sa mo le fa fia ngai nga okay mingi on ka upunga o le kau e causa ilia, ko fa pe o lowa nga i fole, no. Ia foi fe up. O le ulanga nga le ma o mai ale fenkavo tsu o nga e su a ko le le ki nga mai nga i fo le ko ave ko la ai fa pe le ai le kinki. Oh, so fa pe nga o mai le na ko le ancora kinki. Ko ave ko kinki mai le victim support so fenkaya kengi susu ngan ngana fa akingo kulanga ya ha pelo isera ngolango o mai fo ile kulanga le mele lo ko fa ko le mkanga ngana susu ngan ka ku o le mianga le ma o mai la susu e fa pe sa ile kule o lo wa nga i vo ile suma le o fa ngi fa fo o le ma o pe le malolo o que lo po malo lo po la lo ka fao po escola mo penala ai o le ngai oinga le sunga le fai fe au na mafu ai ona tongi sala le fio anga le ai ngol teni titis fulima tau sanga na afia masafa pe fo I ona avane le ta mai ta le officer to manga mo e popo nga tia mano foi muli ane to e watu lo na ai nga metalo sanga to e watu le teni titi ona ua mana o mia lo na tama ua fa ma ia ma o toi fatasi atu le teni titi lona ainga tatala le fenga inga le sunga le fa fenga inga mlana e kalisia ai lo fa o peso so enga mtanga lenga ile mta upu ai ile mafanya yona tu u le fa fenga inga le atu nu ai lo o tu ia sol nga tu la fono na sa no le fenga kom sina o pa lo tino Filippo fa fenga happen na ku ma ka le se vende mo documents passport se fa masino ma ko fu ele fa pe o moria so la fuli ya la le fe Apai nga faile ala wa e olmen fa masino mo ya kama lo ala o sis e uma apalai o ko le il kakukula ko masang pele fa mama ya o kula nga o ya e fa yanka ko kalsanga fo I kako malo I pa nga ma ko ngai ya ko ya fia nga fa wa malo ya mse ko kula fo mo le execution act fa yem ka kalsanga fa ki mo kula tuli mata I pea tatou tala le lomana I tūlanga o le au o ia ili suesoina o le ni mta upu e le mtanga luenga o leo I le tapena toai o le tūmalo wa o fonti I lana whainga palo tala I titi na sosfolo lima o le masina fau na asi ai le tatou polokalame le fionga mau usi poe mai o le suita o wale vainga wha upu whai o lo whatau tai le sala le atunu o le whatuatua I le atua sa mo o tasi I sono pina ngalo wha alia o tapena toai mo le wha moi Ya ele mama ko ya venga para lo le luafe lo cas o lo fo yo le aso longa foi ya le foi ka penga ya ele fa moi ni ya ka penga le mo mal lo ko magolalo mal fa magolalo no mo ba dilo e que lo si le fie le ya o ni ko fingo mai Mongilo. O nei fa maurunga se si. Iso nga kamai ma se kera ska mai. Ne. E que nga lue ama kalo le ko ai. E sei fo na lue mai ale. Wari ko malo. E pero kulanga nga lo e lei ka penga uma me uma. Sau no le fionga mau e le whaingo fielo la tau wa mai maltofa le usa takta na sel. I le tofiro la toi tu malo o se suia nga waa mai longa fo ila na tau tua.
Le atu nuu pei ona avea ang ofisi ram tanga luenga le soifua malolo ina tau sanga o vai. Mai vavala lata fo illa maftanga. Mai ai fo i ola so tanga faale ainga. O ke ni ngai ia lo ia so porenga. Lei foi se se meu apeo se mai foi le. Se la ver kapenga na pivo kapenga ele. Ya para Ya, ole le foi saber ma fa lunga le se foi maroringa que foi cosa. Ele pomonga seu somonga que. Ma pengi mau. Maria. O seu somonga que. Ma ele avea foi menga. Ole a kama mai ai lo mangofo. Maria. Tipo se ele foi a o ia kusa uma ka kau. Mongina. O que kau foi kalinga foi a lausa. Salo ma ko kumaro, si kumaro. E fai a finga paro. Lai ma ko ema. Yang si kau ba. Ako siya ma ko kumaro, yo kaskerba. Yo ma ko umao. Mongina. Foi kau ano ole kumaro. Kau aso ko ni. Ako lang ay. Ole pulang ao kapenga fa por kiki. Ole ba u va ia malausa. Ele se meu. Ele ia meu. Pe ona sila fio le fio nga mau na manu malo mai le palo te tele lua fe ma le lua son manatasi la lo le fu al vai nga fa pui ya tau tangata. Le ana fa ma vai mai ai. Sa no le fio nga mau a fai ai to fa manu ye ina mai le tofio le tu malo. Ole atanga ile manu ya la tele le tu malo. Mozione tu malo e fai si fenga ta tele ona e mua fale le sami e tu a fale le papa. O le sole o tala i fai toa mo le fauluina o sui tau ba i le ofiso fenga palota. Pe ona toi sa ili eni fai pule mo tu malo si umu va au fonti ma fale atang ma le fa. O le o tai fo ai kalapu le Rotary Club scholarship skuli ma fetala. Mo tamatia o ngai to suri mo lo o tawina le universite o Samoa. Mo le kuata o ngalo na lua tau sanga o ngale nei lua o le tonu. O tamatia vai na ngava scholarship o le kuata mua. Malato maua tongi maua lunga. Na tau o atu ia scholarship le fale ai ngale roko si malifa. Mana awai atu ia isu o le TVET. A fionga pese ta Desmond Lehan pa apea titi ula tu i leba. O matua ma whanau, na wha manu e ina wha apea sui o kalapu. Ma sauno aina fionga pese ta e wha aftai o kalapu o le Rotary le fiso swani tāmo. Ai ole lango i whanau a onga le universite. Ma ia fautu e ina fo i whanau ina ia wha o ngāti taune ia wanoa tāua wa maua. Sauno fo i titi ula o skola sipini. Na amata me le tausanga e ruafe ma le sunu maritasi. Sana ole to tolu tamaiti na nga waa ia i le tausanga atoa. Ai muli ane wa vai kuata ina ia to telefona wa o mai sa fanga i fa manianga. O le skola sipilea malona fa mo o le soswani le pilia o nga tamaiti. I to tonu le tausanga le tupe sfurulima feta la mo fa na we to sfurulima le kuata. Ai fa pitola wa mo tamaiti foundation. Ma le polokalame le TVET po le TVET programs. Ma fa fitai ai e takta pestafa na wa oma. Ai ol kalapu le Rotary. I lo latu sao ia o onga whanau ia tau nuo latu miti malmanuia. Sauni pale whana, whaile whina unga Pesamino! Pesamino from Don Pasco! Tulanga lua mai mama tu! Son na finto e amatali ai talonga feleti a kolisi mawalunga uma e totonu ale atu nuu. Pe ona sila fio le wha moe sa ngata mailo na whaatino ina le lua olu atasi. Ona upui ngā le COVID sulmreiva. Pe tai o le auto e wha awauma o se wha moe e tuli matai le toa tele. E fia e matamatai i tau sanga taitasi. Ai meses fia ngai whanau. E mafuta fia ai ma wha alia ila tau tane ni esese. O le soneti le ala taramalai le son nafi e au fia ile kolisio sa fata. Kolisio nuu o sala. Ma pia le kolisio le moema, o le kolisio le kuesile i fale ula, le kolisio popolo le onu, kolisio ana numero momua, ma le kolisio ana numero lua. Patasia i ma le kolisio le fanga, ma tawina inisio ripoti fa pia le kolisio le moema, ma le kolisio sa fata na mata ina le matau tamfai le aso nafi. O le sone pi le olo fanga sole le so le apia paka, ai o le sone si o lo fatau taia le kolisimo lunga uma il motele salafai.
Patasi ai male soni a e fai le ila so taia ale tele o kolisi le taulanga o le fa mo o nei ta alonga fanau ia le ngata ia felo fani fanau a ia tina e fo ia la totaleni mo se no mana i manuia ni sino talo ni aso mo fo son fa poponga le aso taia manuia to engo ni fia fi so i fo